postoji još jedna karakteristika koja je izrazito bitna, to je iskustvo. Iskustvo se ne može steći, ono se ne može kupiti, ono se jednostavno mora proživjeti. I isto tako ne bi se složio sa vama što se tiče, mislim sa vama, vi samo govorite ono što je u javnosti uvriježeno, a to je da uđemo u Sabor i da se, ajmo reći tako, uhljebimo. Ne, to nije. Mladi u Saboru, jer se to itko pita. Jedino SDP u ovom sazivu ima 10% zastupnika koji su mlađi od 30 godina. Jedino SDP. SDP je prva stranka koja je proturila mlade ljude u Sabor. To je isto tako prema istraživanjima SDP prva stranka po broju mladih i po broju žena u vlasti. To je, kažem, ali iskustvo je ipak bitna stvar u svemu tome i vjerujem, Iva, da i ti tako, da se slaže sa time da će za nas vjerojatno doći vrijeme, a iza svega toga treba stajati rad i rad. Kako vas uvažavaju vaše stariji kolege u stranci? Jel vas doživljavaju tako kao nekakve tu neke sad mlade nadobudne ili stvarno prihvaćaju, recimo, kad imate neke... Ja se sjećam koja je to bila godina, 96. negdje, čini mi se, kad sam imao priliku poznat Vladu Gotovca i onda sam mu ja došao, on je sjedio i Goran Granić kraj njega, ja sam sjeo i počeo sa njemu pričati onako, vi bi se trebali ovo, to vam je super, ovo, ono. A on me onako u čudu gledao, mislio, šta sad ovaj mladi tu meni nešto priča. Ali mu je to bilo simpatično i poslije smo još tako pričali o svemu tome. Da li vas vaše stariji kolege uvažavaju? Da li prihvaćaju ovako vaše mišljenje općenito? Naravno, to ovisi od osobe do osobe, ali evo, generalno. Ajde, ja do sad puno pričam. Pa naravno, to ovisi od osobe do osobe. Ja osobno moram se stvarno pohvalno izraziti prema svojim starijim kolegama. U njima uvijek mogu naći podršku. U svemu što radim praktički imam odriješene ruke, tako nazovemo. Uvijek će biti spremni pomoći. Imamo stvarno podršku. To je naravno na lokalnoj razini i smatram da na lokalnoj razini sve počinje što se tiče mladih ljudi. Tu je njihova prilika da krenu sa nekim ozbiljnim radom, da se tu profiliraju kroz neko vrijeme i onda neke, znači, baš strateški važne stvari na državnoj razini bi se trebalo rješavati. Pa, šta bi rekla, mislim da se prvo nama mladima se nekad kao moraju oprostiti tale pršavosti. Mislim da jednom je naš predsjednik stranke rekao, vi mladi ste savez stranke. I mislim da je to jako dobro rekao, ja bi se vodila onim principom koji kaže sukob ili suradnja. Suradnja je dobra, znači surađuješ sa starijim kolegama, međutim vidiš da u svemu tome gubiš svoj identitet i integritet. E pa sad, da ne bi stalno bila ta suradnja, mora doći do nekog sukoba. I mi smo se u Forumu mladi dosta sukobljavali sa stranačkim starijim kolegama. Sjećam se kad ste imali onu akciju, Šek se događa svima ili kako za AIDS je nešto bilo? Da, to je bilo za AIDS, to je bilo dosta, čekaj, HDZ se prenosim Šeksom, a HIV seksom. To je bilo ovako dosta... Da, poslije to je bilo više aktivistička akcija. Pa je, da. Stvarno je bilo ono, moraš malo i provocirati. Mislim da mi kao mladi, ja mislim zapravo stalno trebaš provocirati da bi bio intrigantan. Ali isto tako moraš imati neki rejting. Jer mi kao mladi smo apsolutno na svim izborima, tako reći, odradili najveći dio kampanje. Pa to sam htio pitati, oprosti. Znam da su se mnogi mladi, s kojima sam ja pričao, koji rade u strankama, često žalili kao mi smo njima topovsko meso. Kad dođe izborna kampanja, mi smo ti koji nosimo štandove, prikupljamo potpise, lijepimo izborne plakate, raznosimo tehniku, pa neće sad valjda Račan ili Sanader ili Đurđa lijepiti plakate po gradu, to radimo mi. A onda opet, s druge strane, kad im sugeriramo nešto da mijenjaju politici, onda kažu, ajte vi gledajte svoja posla, šta vi sad nama tu zabijate kao na nos. Da li ste vi imali nekad osjećaj tako da ste možda, ajmo reći, čak i poniženi možda, u smislu, eto, mi morate puno raditi, a... Pa tako, osobno ja tako daleko ne bih išao.
Pa naravno da kao početnici, mi smo ipak početnici u politici, kroz takve neke stvari možda čak i učimo neke osnove načina na koji stranka i jedna organizacija funkcionira. Naravno, ne svodi se to uvijek na, ne znam, lijepljenje plakata, sudjelovanje u predizbornoj kampanji samo da budemo, ajmo reći, radna snaga. Ne, to nije to u tom tolikom opsegu koliko ste vi rekli, mislim da to nije tako ureženo, ne? Ali to je onaj rad koji moraš proći. To je jedna stepenica. Ja se mogu sjetiti 1001 anegdote ljepljenja plakata po noći, još pogotovo kada je to bilo, kada smo trebali rušiti HDZ, pa to su bile čiste zabave. I mislim da je to nešto, to je taj rad koji trebaš proći. Nažalost, nisu svi ljudi za sve. Isto kao u društvu. Ja ne kažem, ja ne bih htjela da nijedan član se osjeti iskorišten. Isto tako, kada su neke dalekosežnije akcije, mislim da i volonteri i ljudi koji rade za stranku trebaju biti plaćeni za svoj rad. Sad, mladi i ta neka starija generacija, tu i biologija radi svoje. Naravno da smo mi okretni i spretni i da ćemo to napraviti, ali ja da već 10 godina gulim u stranci, da konstantno lijepim plakate, zapravo bi se pitala što nije u redu s tom strankom ili zapravo što nije u redu sa mnom. Da. A da li Ja sam samo dodati da, na kolegicu bih se nadovezao, da je to se sve odvija u nekim granicama tolerancije. To je jako bitno. Postoje određene stepenice jednostavno koja se mora proći, a to je recimo ona prva početna. I nije to toliko ni loše, s obzirom na to da ako su osobe shvate to na ispravan način, to je biti stvaranje jednog zajedništva, jedne kohezije unutar same organizacije mladih. A i povezivanje sa starim kolegama. Pa to, da li vi, recimo, budući da ste generacijski povezani, osjećate možda i nekakvu vrstu solidarnosti među sobom, neovisno o tome kojoj stranci pripadate? Jel se može, recimo, tako reći, da li vi, recimo, na primjer, jel biste sad bili spremni da surađujete s mladeži HDZ-a na nekim pitanjima koja su bitna za mlade, a iako dolazite iz SDP-a, recimo? Apsolutno. To i dokazuje naša praksa toga da smo vrlo usko surađujemo sa mrežom Mladih Hrvatske, koja je krovna organizacija udruga mladi u Hrvatskoj i oni tako isto imaju pomlatke političkih stranaka. Ja se vrlo dobro znam sa kolegama iz HNS-a, HDZ-a, dobro, HSP-ovca baš i ne znam. Mislim, oni nemaju mladež. Da. Znači, neki aktivnije, znam i predsjednicu mladeži HDZ-a, da, po nekim pitanjima apsolutno kao mladi ljudi tu smo solidarni, ali isto tako ja kad sam ulazila u politiku ja sam mislila neće tu biti nikakvih problema, mi smo svi mladi, nećemo se svađati, međutim morate znati da svaka osoba funkcionira isto na svoj način i da je neki mladi ima drugačije vrijednosti nosi od doma. I ja ću se uvijek složiti kada smo na zajedničkoj stvari definitivno, ali ima neke stvari gdje su mladi nekad indoktrinirani od starijih kolega i onda dolazi tako do ti nekakve svađa i prepucavanja. Isto tako i po vrijednosnoj strukturi. Nisu svi mladi ljudi liberalni, otvoreni, spremni na različitosti i tako dalje. Mislim da su ljudi, na primjer, koji su tukli okolo, na primjer, osobe koji su se zalagali za homoseksualna prava, bili mladi ljudi. Ne možemo pričati da su otvoreni i tolerantni. Da. Kako s njima onda surađivati? Da, ali evo recimo u Bjelovaru, jel surađujete s drugim? Pa recimo, nekad se uvijek nađe. Ja bih se više bazirao sad na ovoj, recimo na državnoj razini. Ovo bih, što kolegica kaže, slažem se naravno i to bih htio dokazati jednim primjerom. Nedavno je bilo od strane jedne nevladine organizacije organiziran i održan seminar na kojem su bili predstavnici podmlatak hrvatskih političkih stranaka i sad je tu recimo zanimljiva jedna situacija bila. Na početku su se svi držali jedno, ajmo reći, suzdržano. Međutim, kako je vrijeme odmicalo i kako su voditeljice toga seminara, čiji je status bio neutralan, kako su one nas, ajmo reći, odmrzavale, tako bi se izrazio, tako protekom vremena jednostavno dolazilo do zbližavanja. I dolazi do zbližavanja i do zagovaranja za, zanimljivo, postoje određeni ciljevi koji su zajednički svima, bez obzira na različitosti koje postoje. Zanimljivo jedno iskustvo da su se mladi složili i zajednički djelovali na dobrobiti, generalno dobrobiti mladih na području Republike Hrvatske. Nikakvih nije bilo prepucavanja, svako je dao svoje konstruktivno rješenje za savladavanje određenog cilja. Kažem, jedno zanimljivo iskustvo.
Sad, koliko recimo, dakle SDP, odnosno Forum mladih, koliko vi u predstavničkim tijelima, dakle na lokalnoj upravi, samoupravi imate svojih predstavnika ovako, znate neke podatke? Pa sad odokativno ne bi znala iznositi podatke, ali ovo je znači podaci o zastupljenosti mladih među predstavnicama političkih stranaka, gdje se vidi znači